Chirugele, keep left, pass right. Testing, Chima 1 2 1 2. Testing 1 2 1 2. Yeah, well, so happy New Year, Chima Music. Happy New Year, ngwagomoso man. Yeah. Ke nnete gore set ya gago ya mathomo o shetse o e dirile ka gare ga 2026. Ke ragarage. Yeah. Go bile jwang re botse go bile jwang morago ga ro dikgwedi di fete o bona batho ba ya di gigging tsa bona wena o lebeletse gig guide ya gago o tseba gore e shinka se gone go bile jwang? No man, what's back? I think more than anything is a humbling experience, or sometimes just going to a gig and back is actually also a blessing for another music. Because there's a time where and then life goes on with or without you. Yeah. It was an awakening, yeah. Yeah. Re botse ka dikaro tse le gore o bile le tsona tse lore e bile tse tsa go feta tse tlhano ka moka ka tsona di sepetse ka tsela efe? Ditabateng dikaro operations yeah. Ba ndirile tse tselelang so far. O shota tse tharo. Yo bana. Ke tshabile ka ra ikgopela go khutsa man. Go na le ntho ya bona ba e roba di shanka yona ile ne ke go ra melwa ka o lapi. Ba ke ra ikgopela go khutsa. Get months nyana and then ba dumela ba ra a tshedi shetente. O tla di bona ngwa go tang e ba e ra ona ngwa go. Yeah. Ne o ka boelela bokolo. Yeah, go tloga ka di 7 ya ba ile wa sesa gore progress e reng. Bakale ka go change eng ba lokisa eng and then yeah. What's about Chima o boletse ntla e ke nagana gore bontsi ba rena e be ka kwagala o ka re motlhomongwe motho ana pelo life goes on bophelo bo tswela pele lwena o gone go bona it really does go on o bone lwena morago ga o be ka gare ga kutsiela ya sefatana ka gore dilo tse dintsi dile tsa fetoga ebile ke bone gongwe o ile wa ngwala gore o bo tshwanetse go gona go dumella batho gore ba go thushe ka dilo tse o bo sa gone o di dira go dijesa gape go tlhapisa dilo tse ka moka re botse gore na ka gare ga seemo sona sewe o ithutileng go bile jwang motlhomongwe ba ba theleditseng le bona ba gone go kushisa ka gore ke bone gore go bile go ba le dipolelo tsa yo go dimle fase nako tsela go ile go ba le dikgopelo tsa masheleng batho ba sa kushishe gore he DJ le ena seemong sa gagwe a ka gona go dira di fund tsona tse mo re gonang go mothusha e dio re botsa re gone go kushisa o a ke thomeka ya di funds yeah gore go diregileng ke bile le ba go era ba ileng gore ba gopetse ba re mona gape re tswa ro ka se berekena o motho ba le dilo le leng gore yako normally ka mafelo a go di banka di anyaka mola le mola wa thusha le ka ga e monna o le one di medical aid ona le tselo ba re ke di le betso ba re di tsang e le patelang before tsena ka sepetlele yeah before ba a tshita le gona le medical aid ba nyaka tšhelete ya gore o tsene and then mola ke le dipetlele tse different tse dingwe ke di-doctor specialist medical aid cover a certain amount, you share a certain amount. So ba go di ba go ba ra eman ka baka la gore re a tswa gore o phela o thusha batho le rena gore thushitse re khopela gore o bule GoFundMe account so la hela tsona di 50 rand tse o di 1000 tse o ba amba gore motho mo le mong motsala khele ya ka e kgonang no pressure kind of voluntary. I was like okay ke tseme ke rana man ke nna motho wa o trato thushiwa ke rata ra ga no too much ba botsa ka ra man ka wa ra ntho ngwe le ngwe e sharp go gopola ile mo social media ke ba ngwalela ke sharp ba ke ba romela di message ke sharp more than anything like wa re ka azanga ka ba le wari ya gore nkare masheleng ko mo ka gore ka mathateng ka ba botsa ba ra still re nyaka o fa ke tlo ngwala ke post ke
ke tlo posta gore batho ba ska tla ba ntsenelela ka nnete ba tla ba ntsenelela ke re ba tla ba monna tšhoa ana le ding gore nyaka ditšhelete ka ra ma yeah ba ba bang go peteng ke bona batho ba ntiteng tšhelete ka nnete. And then that's how it started. And ka nnete I didn't, then I got to see gore ka nnete batho ba they value what I've been doing. Like it's when o ka ra o thusha batho modimo nako ngwe nya go bontsha gore it's not like a ba bone. So it was just my way of God saying dila ka ga ska wara ska ja ga wela mmelekong yona if o kitimisha strata ro nya ka masheleng sia. Because ona le ba bang ba nromela privately ona le ba bang ba nromela ditšhelete ke sa gopela batho ba na le di account number jaaka azanga gopela motho tšhelete but 100% azanga gopela motho mara batho ba ba notice ba mfa tšhelete. Yeah. So it's like during my advocating to go away to car ne ke le magnet wa tšhelete motho mo le mongwe ba lande nna wa nna nya go mfa tšhelete. So mara go ntse go le so go na le ba ile gore bona o ka re ba go botlhoko gore go na le batho ba ambanya ka go mfa tšhelete mo fila motho mo fila gore nka buy file Chirugele, keep left, pass right. Re bolitšhela fa le Chama Music Colin kwa ga mmotso le gore ngwageng wa go feta o hweditše kotsi ya sefatanaga le gore o feleletše a gapeletše ya go ka dira karo tša go feta tše tshelela ebile gape o swanetše go no tšwela pele go tlo dira tše dingwe tša dikaro tše le gore tlhotše ke kotsi ya sefatanaga le gore o be a amegile go yona. Chama sala gone le be le dirile campaign ya go bitša gore ke Back a Body campaign mo le gore le lebeletse gore le ka kgoboketša mašheleng a go ka lekana 200,000 gomme mašheleng yao a kgobokeditšwe ebile a ba a feta yona 200,000 eo go ya ka wena campaign e tlo no felela gona fa goba e tlo ba campaign le gore e kgona go thuša ba bangwe ba diopedi di-artist DJ bjale le bjale goba ke campaign le gore e phetha mošomo wa gona gona owe le be le e dira ka nako go fela na. I bet my body maybe ya ka ya di medical cost. Mara bonga nya ka o tsola pele anya go dira ya gagwe ba kgona go dira kana batho ba le gore ke ba bona ba di butse tse dingwe le nna ke no di bona ba di butse next sa tsebe ka tsona but lately I see people ba na le di back body ba ya skolong ba le gore ba tlhoka ba na le di accounts tsa di back body ba di dira for different kind of mabaka papapane. So ke tare ke website le gore ba ya ile for gona gore batho ba kgone go pela thuso ba le ka ga ba mo ile a ba le ka ga mai ba le gore a dira gore ba ne ke thuso a le gore ba pale di tsa open re sa le bogona fa tabeng ya thuso re tlo boela morago go botšišo yela bophelo ba gago bo ile ba fetoga jwang ke eng se o ile wa itemogela sona seemong sela morago gore o be ka gare ga kotsi ele ya na ke tare e affectile o na kotsi ga botse ke le ka go no tsamaya e robile di ankle tsa maoto kwa fatshe le tolo la ka mo right le mo hlagare ka mo both sides le mo menong le o mo ka ba le madi a tsanang ka ga yoko which is e ke le gore ke yone le gore na pile ntshusha ka good because yone nka batlileng ka matla. So ana dile ka mo ka as much as o salela o fola go mo ka gona le ditaba tsa maikutlo wala gore wa gore batho ba sokofetse mo kotseng go ro dila le dilo tse dintsi kana go wana. So monagano maikutlo le ka go di yakanya gore o ipotsa gore ka se get first wa bona gore e nka sa e gone a o tsoga ka special ba re mona ga po se go tswa ka rakot ka mathomo o tsoga gore o mo botlhokong o ga kanegile o no ba go gopela bodimo gore modimo nke le nna o ka ntse ya ga botsonto le teng gore nna ke boemo ka baka la ba ke le baneng le tsona teng ka se ka di gona tsanga ka tsoga ka plana kere ka tšatši le so ke tlo ra ke la ke apolokwane mo kopane mo ka bana mo batho ba tlhokofala ba tsamaya le nna ba feta le nna ka robega maoto ka palla go tsamaya ditse ka moka ka palla go go ja palla le go ja se o phela ka di juice. So it's both ke maelo ra go affecta kgopolo le maikutlo le mmele le marapo ka moka ka nako one same time and it just less than 2 seconds e dira ga in less than 2 seconds a o bone selo ona ga le selo
o no tsogo le ka ra se mo se le gore a palla go phela ka fatsa ga sona. ya go mola le gore ngwaga wa 2025 e bile ngwaga le gore a se wa ba ngwaga o mokaone go wena ke eng tse le gore ka gare ga ngwaga wa 2026 re ka di letela go tswa go wena kudu ka gore le le seemo sa go sa lephelo se ka ona fetša ka bjale ya gore ke gona nwa le gore ke sa fodisha dinyalo le nna yona pholo ya ka a jaga le ganyane ke potsa ke re ngwaga ga botse ke ona ngwaga ka mo ile gore ke tlo thoma o fola ka baka la gore madinyalo tse le gore ke na le tsona ka mo ke sana le di-operation tse tharo tse di sa tlang di tša nako go fola man. So mara ke duma gore kontšha mmino ka baka la gore ke ria di-campo gape ke ria di-campo tša mo ile gore re a bolela ka bophelo le batho re thusana le bona batho ba e le gore ba na le di-situation tse le gore ba palela ko go di rwala bannoši. So ke bitsa E2 men's camp ke mo ile gore gantši kopana le banna re a bolela banna ba bagolo le ba bannyane re bolela ka dilo tse so mo ile gore lesha too much ga botse gore ke thome gona mokgatlong ne ko thomela tabe ya banna ba go bolaya basadi ba bolaya le bana gape ka baka la kgatelelo ya monagano of which le nna situation a ke e bona ke tswang ka marayana ke le mo re bana o ka re ntho ke ithome ke re ke ithomela ba bangwe ba le ke kry-a le nna ke le ka re ga seemo se e leng gore o ka re ke ithometse yona. So it's like now it was formed for le nna ke tle ke fole ka yona and le gona mogare ga maemo ke leng ga rona bona ba gala ba ile gore kopana le bona gona kwa di-campong tse tša rena tse ke bone le bona ba emelela ka maoto ba tlo nthusha. I was like yane ke gore modimo nya ko mpontša gore ntho e thomeng ke e kgolo e tsamaya mo e thuša batho ka tsela e so and e napa e mfa matla gore ke le pele ke tsebe gore ke ona morero wa modimo ka mogong. Sure. Chaba Music 2026 re rapela gore tla ba ngwago mokaone go wena le balapa la geno ro la ka letla mahlatse le matlhogono le go tsotlhe tše o tla di dirang ge batho ba nyako e gokaganya le wena kudu e re setse o boletse ka taba ela ya kampa ba ka dira se jwang ge ile gore ba na le kgatlhego gore le bona ba kgone go tla ba ka e gokaganya le nna gagologolo ke phela ke le gona mo di-social media bona bo Twitter bo Instagram ba kana ba nnyaka gona mo ya ba tong hwetša bonolo ke tshepa gore ke ba bona ba ntši ba le gona ba tong hwetša bonolo at time music o no ngwala molaetša fela and then ka fetola then ka go botša di-details cause kampa ya rena e tlo diragang ke ya march ka di-27 o fitlha ka di-29 re ya ka Freestata re a tsamaya re le banna ka dikarikana ke rena bale ro kampa ka kwa ro hlahlata ditaba tsona tše tša bophelo re letšana re bontšhana gore ga o le mathateng a maso o ka dirang ga o le maso o ka dirang so ba nyakane le nna ona mola ke tlo wa fa di-link tša go nyaka ditekete ko moka e tsameng re thušana re kgoneng go bona gore re ka kaonafatša maphelo a batho ba bangwe bang ka baka la maemo a re fetileng go ya Chaba Music re tloga re leboga sebaka sa ga gona fa go mošata wa tsebo re boithabišo ke a leboga ka kudu school ke a leboga ka kudu Phabela FM Keep left, pass right.